Yada say yamu ache mu akwa babie Adom TV Badwam dwumade no so yada ni te kote gwase ni nkranhyen sama wode abreye de du so no ya Adom TV Badwam kase sam no ne todwa omu bi ya wobetini eku afra won ho democracy hub emu aduasa enkono ya che won de wato aposifo kukum so October bosome ne de to so enwotwe ne de to so du eba akoro womra yebeto asem no edie so na fe ya konkrotuo miensa na wonmu su wo wonmo akwan ho no ye de no so abro eno no nsem bi na no pay wo bete sa Adom TV Badwam kase wadaro ma share live on Facebook / Adom TV Extra ko Go TV nso a wo hwehwe a channel no ye 119 ena ADS TV nso a channel no ye 280 uko YouTube a search Adom TV Tube ensem we ni bebre nso wo log kwa adomonline.com a wo benya bi ahwe no wakenkan na videos ne audios e wo honso watie anopai ma hofade no Majoy Trish warmonta de ne baako ene hyemi efeyi nti wo pe bia ko Instagram a Majoy Trish bi ho the links and so amma me braided hey kama efe eni nwi bia ode be ma o medidi afia amankwa ta maklo afia ne die mientie se den sam ne nchiremu no etie Democracy Hub kuo emma aduasa enkono de ye won ato aposifo kokomo Accra Circuit Court ena ayenesta ni nyina no ye wo ye kira wonmo ye no womo abu amamra hodo bi so ye niema ensem fata nti won kodemu na asem no October bosome de to so enwotwe ene de to so du baako obeto asem no edie so all of the sets the court denied bail no until bail was denied court number 8th October so the next time omo betina omo twa assembly so until we are not satisfied with the decision of the court. We are regrouping and then we will see what we can do, whether we would appeal to a higher court for the court to decide say we are also be granted bail and I say ungranted bail. They saying who say no more that police cells. Say see police for na catch court say omuntu mi nkra mo police station bi ten for mo prison and also we more rem kakra adehia ya wo mo nkroto miensa wa adwosoma nsin no emu esu won mo akwan echem ne akokko amoa achiase ne ade akwan ne nye mfuturo ku won mo pa nso nso tonso omonyo wo mo ne Adom TV kase edi nkomoye from the foreground mintra gates na o makoto aduane ena evuturo so insese kwa na ko me mefele hu ni nyina ma cars neti makono o ma ye gates na to no magya wo no moko ka bi ba ba ti obi gina ansa na foforo aba e bi wo so a insese o mbe ye ayi ni bi ato so aka be tuma fa so no ni nyina o matwitwa kwa anim ese kwa na ko ba ko pe ye we se o ma bridge ni nyina o ma ye bet o me ye no o ma nkata so o ma ye hwe nso aka 2 years and as 2 years no o ma ye election be kwa de ni gidie se o mbe ye so o ma ye a o ba vote de you know yan vote ne krakra mu na ochese enam ekwa no tebia ewo mu nti emire bi akora bi ebehwere ne nkwa wo so wagina so asraban se omra wo mwa nim animu ya a chance be be gina yisi hospital bi ekwan da ho e wo say ni gwa tan komutu ni sisi e zen kan yisi so meye gata be fofra meye be fa so akono matu ama yin po nansi akora bi de ni ba hospital mu wo no we duro ne yatwam o mu jeje ho sa manti man fa akora ngudu hospital na akora ni free nsanso a yin nya no wa chance ebi no mami jo amanebo asante mantamu from the foreground mintra gates na o makoto aduane ena evuturo so insese kwa na ko me mefele hu ni nyina ma Maento akase no eso na Ghana engineers ye won CEO so won mo akoye breakfast meeting na won mo adwen nyina no ejina se won mo adwuma ye no ho bete na tumi aboa o mayi enkanko penifo mienu na kasa adwumade na se Dr. Kwame Boache and Dr. Prince Ama na won mo e de atudwa kiremu hiahia se de ne ma papa esisi ya dan no ne ade ensem no enie wani animu ya a chance be be gina yisi hospital bi ekwan da ho e wo say ni gwa tan komutu ni sisi o man bia ni ho a se wan hwe o engineering ya ebeyi if you say mpuntuo ni ayi nyina ebesi engineering so wetimi akasa ba pese o ye bibia ebe ye engineering nti no na ye kan na say o pese engineering so o say engineering papa
ɛno na regulation ni you know eba mu nti na council no na adwuma ne so obehwɛ sɛ engineer ebe wɔ Ghana no nipa a ɔmo yɛ companies a ɔmo yɛ ɔmo nyinaa no license wɔ ɔmo Enwechi Oswafa Bedi Echa was share Edensi and Numa so Dr. Prince Ama editor council no him say one share say one more akwadare ewo adwumanimu eno bema won ma di dwuma ewo man mu sebe ya adwuma bi ya ebinum eya enkoyie ene dan ya empempi yeta dwirigu no eto ebetwa nhwe na engineering council in particular won adwumadi a wodi no ya nhyem kena odin sunsuade bonus baba osande se ekọ na ekọ kosi wudan ekọ ya wa kwan anare ye physical development bi na enye engineer a wa redar wadwumani mu a wa ma na bozin krata do ye engineer papa na wanye de medwuma na amawa se echina adwuma no dan anade yi project area no so odwurugu foma aha no onye nyimpa nankote ne haw omamu ni nyina na okan Dr. Matthew Opoku Prempe, Vice Presidential Candidate, my MPP Amanyoko no. Na wodi atogano fo nyina nim se enya de da se MPP Amanyoko so omo beboa ma oman akọ animo no ombetoto no ase ombekoso ato aso aboa ma oman nkanko agina ne naso. Miza me say osaje for Japade na ye CPP no masom ye aye ni ye. In Seducia, Capo Ebusuria, na MPP for Seducia. It also said, you need to catch up with and signing issue in the mood. The Dicaka Organa has a man and I know your politics. But I saw for your politics. My imam for your politics. And so, Opeyibia call put to a call house to house. Or per voter, or call another more. Or cross off for sorry them. I call him out for I was so kai party no tomorrow. Anu si yepe ena nipa wo gina mu apremra shebedwam debre ama NPP Amanyoko no wodo to bri lawyer Anthony Me edo omanfo ase sa brebia otai NPP Amanyoko no echi mu sempuntunima wodo bebre ye omanfo ehwe kwan wo gidi yese enkabo munti obenya ewo abato mpesua no eso obi biara obeka kire se empanyifo edi yanim no omanfo yankwan nim na wonti politics ase beebi ya yegina sa amre yi enka ye ni gina bre empanyifo na ye adwuma na ama ye yakwanya na ye timi aba be ye bia to aso enti enedei se mi gina ha me se abato amre no do a ye 7 December enche na aba se enche na bosomi aba aka bosomi mienu ene fa montu aba emma Dr. Mahmoud Bahumia woda number 1 parliamentary candidate war Jomoro Yanana Blay Maisa na washebo se Dr. Kwame Nkrumah niema ahodo papa bi a woye no ene wo mehwe na wo ato aso nti adehye ya ewo Jomoro ne mpotemu wo mrahebedwa akonya no de wo mfatumi no emma no nei wapa ne campaign ho entuma no de nsemi etudwa na na premiza me say osaje for Japade na ye CPP no masom ye aye ni ye. Na isi se papa me de agu akwan so nie nyame Adom na 7 December okoto aba hwe number 2 na na premiza me da number 2 too sure anu si yepe atoye mantemu tetre ni odasi CPP Amanyoko na no anamre kutumi enso editu dwase wo mo aye krado sa fi Dwomora konwa no obeje efri Amanyoko foforo bia ensem comparatively obia no obetumi de no atoto adwuma CPP aye ewo Dwomora enye Kwame Nkrumah de ye ka CPP as a party bibia wa ha bia okwa na wankasa be so we CPP for na ye we CPP for na ye we CPP for na ye ana NDC for ni MPP for e de age omudin Nkrumah nwuye da na wada so wa sorry na so bia ba be gira na chi a ono na ye gira na chi na ya to aba no it will shock everybody if Dwomora wins the seat you see what is going to happen.
National Women Organizer wo CPP amanyoko ni me Joyce Labi wode to Ghana fo nyina nim se afi won kwoto aba e ma won frank etuni na wonya ba enwa no se be ya obetimi abo me. It's like Owenra and just 1 year ago. You can see how you kind of can sembe sin sana jomoro CPP sorry. Yeda number 2 ni yeda atom asum. It is 2 na yeda no de. Onyame esira so onyame de amajomoro MP say at 7 December CPP yeko. So Adom TV Badwam kase na ha ne bema kwan na no pay ye de siase da na ye odia emre ni adaje wadaroma twen ye biem na ye mfa da ubon krata no any online stories no nto so ye nchakra ye basisi a ye atwa so.